cùng som như là mà đến là tôi tarik dia ada tu talam tu di lima cik pakai mani tuna dengan tanah mijidonga inan tu singam talu kini mana kuda lewa ancang tuma cate ni dulu ikut tantai mana kabel mawa itu maka hindu semua hai bodoh bodoh kabel apa kai ini bodoh pasti itu tidak ada apa sangat aku sanggup lima pada tuli tu tahu ni sanggup lima jenis macam ini pun kau sepen dan hati sepen papa kini dengan kita kawan dan Joel yang dalam tujuan SKP cerita itu ada program pada bulan Yohanes buat apa ni Yohanes sudah evening and morning and noon I'll pray and cry aloud and He shall hear my voice. Jika nila sulit David di kapten aman ogin ingai pilih paterin atu tensi pateko pikirin song aguk chanda hallelujah prayer band India tribal conference come silver jubilee celebration Amun Modbun Baptist Church Kampupi District Manipur Hunkim 6 March 2020 Friday Aniko 7 to 8 March 2020 Saturday and Sunday Dihani 9 March 2020 Monday To be Vopakai Nisim Bhavin Vopakai Nehikama Kengo Nehikun Chudere Hukitavini Malaya Bangin Kanikuho Nisim Thakyun Speaker Reverend Chris Law, former General Secretary, Maripur Baptist Convention. Recording Secretary, Nunga Gracie Lofu, Nunga CC Dongel. Program Committee Ho, Chula Program Abichu Ho, Chairman Secretary Yenda, Akimam Chari Hijihan Ria Prayer Bena, Atawing Nothing Apura Nayana Hukapsu Wajusi, Nikusungi, Patendo Pinane, Patento Ekna. Hiji conference to the Silver Jubilee celebration. Pakai naza kema, Pate, Chapa Pate, Kadam Tek Pate Mina, Pate Sua Kor Koita, Pate Bogamo Pate Buddha Hen, Pate Ngadana, Jamcha Pate, Lok Pitung Imanul Kapate, Itik Pate, Kielo Kapate, Kamulama, Nute Pate, Aina Pikira kanam diwa, pat siya tawo, akana, adinot na, paano ko ama himche tuni, kung som nilagaging kahimpuya kapatid ng panahijin, paano sa pere no pinagpatsa at jabo at hanggang na silang makahimpili. Bagay, jadijan program na doon si, apananon, kung bisong hansong sukoy na tabi pagkain, Naksine China Dama, China Mantata, Sona Mitim, okay, the Jana Serame. Did you copy he had not so of the Bagai, the peace by the sea within the way. They don't let Bagai potato to the eye. Out of what say, Nama Patti on a Dogma, Hitchcock, make a Matai in the living. Pata, to let Bagai, Nama, Peter to light on the sofa, the Tamun Alcatal, the program hoto se ko hin taka seva program hoto se ka kichai ma dak ka mai pitam kati ka program ho ke hoto se ko te mai kihanin angai luna tisana ito ko to kai la je Krishna ka ko te ba ka tu mai aje sa 2019 November 30 don so ka ma ko kai ko pitavin je je no to se ko mo ne ka nu mutawi ka gani Pura nam kasa hiyong na turi tema karathilu dinchihin amaro wa khatte ka tacho program ka ala takhat le tu chala ho to lagi he wa amamina chakri don diwin committee ho ko chita ka sami chai kula bilowe tema ka pathilu
di ban ni. Baci di koyak tu hata kasi hal yang dia certificate kat dalam bilis. Asyik ada kaya cakap kalau ada engineer tu apa aktif tak ada panau acknowledgement certificate dalam bilis tu. Kalau asyik di dia ada si tu beri mengulangi paten pun ada bagi payah tertentu. Reverend Donald Kipian, Executive Secretary Tibet India Man. Program lopi tak ini sudah bayar biu, kalau ini kini mungkin pakai tanpa mungkin amal mungkin tapi buat lang kipi sudah kipi ada dia perbe mungkin apa itu kita pakai bukan di program komiti kita patukan sini tu lagi nanti kan apa perbe na ni tak tahu ni panggil tak amin sincere amin wa amanu be asay to tan ta ta ay amin pa din ni jong le de de ni ji program wa pan ina ma ina la bi ji la ya ni ni ta na ko Reverend S.L. Dudang Amay Muna 9 August 1995 2025 Hallelujah Perben Tabernacle in the Tisu Ipao Ama Tahinga Kuna Mumoitan Ama Le Anuma Le Nita Perben Ang Wokosi Angku Umdalo Josi Kialdo the Lake Chilet Tunya Ipao Lautang Ama Kialdo Nei Mipiti Jeling Condolence Kuna Riginting ada di rutin kita jangan di rutin kita dapat sampai di mana apa kan kita pasti tanpa mentu tahu di orang aman mesti rutin dan nanti si dua kamu buat jenis istri dia kue makun ama pada di beauty yang kau tahu itu apa berapa Hallelujah. Tunda Kema Chairman, Talena Vice Chairman, Kema Natu Kansi Hin, Actually Natu Hi, Chong Taylama Kansi Hin Din Yong, Sayil Long Long, Nahon Nagini Yamun, kan pun pesan tu nama saya ini H25 Silver Jubilee Hallelujah Prayer Band India in Manau dunia ini se kina speaker dengan ikobu speaker akan video Hatman betale Hatman tam tak dewa Reverend B. Sindhu former executive former general secretary MBC Hain so tuwa yung so tharo bagi session na pan tambi tohin ama dunia speaker Itim na bawa yung panbelyo na mga sumakipado ipubun sulit na malong mayroon din kabili ka din bilang kipamin din kipamin aban kinin dunia na pagkakitiyan sa Peru Reverend Kundal Kipian Executive Secretary Tadu Baptist Association India Aman Kami Mu Saudole Ega Indikinan Kami Mani Cuma Tambana Mani Cuma Patin Wangona Itu Biome Tunabana Hallelujah Prayer Band India Chairman
secretary hall treasurer hall ye na mun muna ho lam na ho pot ho na ho git mai na za la dunia ni yang ko wa so te na ho yo la ri na hai yo wa ai lo le ama ga ga hum lo ai ko pa ai ki ko khom te ji pa pa the do ni na chon ai pe win so te na lam ta ho zo se chi ma ke ba tu ke ko ngin tu le ade a ka ga member ho zo se ta mai le ta na pon ho zo se chung ba ke ba tu ke ko ngin speaker le the reverend Lulam Tin Sule Ruswai Tam Pat Wai Ta Pat Yoti Ta Uro To Mam Khom Dinga Hanji Amadian Halya Prayer Be India Min Kalengi Zama Ayuna Kibana Kan Bumine Dima Patna Dima Pandi Lekam Chanchu Tatin Sehilo Sehilo Nolak Patadin Kenai Ketika Kibane Ligna lalu SPB camping area le Sulu building area where Evangelist Toksa Lasim Amaho area Toksa holding edition camping area on sa Tuetay So
phạt anh biểu được bằng cái mà nó cũng tao cái Hallelujah. Là bon za lên Jesus Christ mình thằng ngày Việt Nam chỉ đây cần bỏ đây. Tôi trong khi copy tấm bì cái sự tuổi, association họ đi. February số này cái chạy như vậy ta hay là ICE General Assembly cầm election, yo phát tập cái tên bùng lung centenary to cái tên, abana program chung chung ha cái tụ giờ làm khẩn làm đến, chỉ hiện đây bằng nhiều cố này là một vùng dòng copy link sẽ đây gì coi mong gì để trong này coi link sẽ là học thầu gì gì à khi nào nó cần phổ đổi tìm nó trong cần mình phải hiện nó recession có thể tu chân là ra là sau một đi à bỏ luôn những phải để bỏ chỉ thì hiện tin commonness thì người hiện thì tôi nên ở công hoàn in bỏ người ta đến phải về anh nên chịu thì sai ta về riêng các tiếng này anh ngô tạo cũng từ này họ cũng ngô tạo tốt cái khăn dâu này thì họ nó cũng từ này chỉ ba chỗ phát động riêng phòng nó sống thổ biến biến để cho next cái mình cũng đang hiện là bạn tiếng này Jubilee tôn lập phải đầu nó phát hiện 11 cái tiếng chỉ cho mình cái kêu phát này hùng lâm tăng này thì chiều nghe đó rồi thì cái số sẽ tâm được mình nghe ta đến program chỉ dùng duy à cho chúng chỉ hùng lâm tăng thì chân cái dòng này chỉ số cái là nào anh em thiên là thì cần được các cái hiện tìm ra cái kiểu mình đưa ra chạy như thế này tôi giả tham là copy thiên số là cái bọn kiểu rent Program Tiga Executive Strategy TBI. Aman, chân kia ya kau ni tak ni kuma cik program ni, lain ni tak ni. Kunci tak, mungkin filter awak. Nung tak ma yang awak azam. Ain ni macam ni. Patirin, insya patirin tu nama ministry patirin tak ada patirin bukan. Di mana jalan thì đang tìm kiếm quân rồi là nhiều sư quân sự dài rồi là community hiện cần bị nông đến cho chủ Jesus Christ mình em sản của mình thì chủ trên lần bài SPD trên lần bài chuyên sự thì để phát để chỉ để phát chạy được cái
thì là cái tóc của ai là thì năm một hình xịt vào đó đấy năm xịt vào để hồi chẳng có nào xịt vào đấy thì gặp xung quanh trong nó một tên là trong đó mà thứ nhiều tên là hiếm xịt cha chú hình của nó mà cha chú mấy chú cũng mà nếu mà cho nó nổi về thì nên thì lại nó cho nó chỉ khi vài trả khi anh muốn nói đi vào cái gì à vài trả khi cái gì最后 interpretation 这个这个他妈往家是我天来的话就要讲到一定的时候而且这个天来的话就出去有点没有些话真的真的大家就anh muốn nói Jadi percayaan juga lawan begitu. Percayaan juga dua kepada satu. Ia orang kecil juga lawan kau sesuatu. Percayaan started here and now. Doa kita, pakai sukses. Dalam percayaan begitu. Ia juga percayaan juga. Ia orang umar itu, sudah menjadi sesuatu. Rồi là nó lụt Israel đã chọn sự gì đó cho các xây dựng đúng Israel đã chọn sự cho nó dù nó sao Thôn đi và thiên át đi chú áo bỏ là cũng sửa vào át đi lộ dù cho ta sao và thiên chú thì sự sự ta sao ví dụ các bạn kêu là tao hay gì mà nhớ phong số cái chuyện mắt hai người lại là cho xây dựng đúng hai xây nó một số cái chỉ trong đời cái chuyện cái ngày của nó cái chuyện cái ngày tao cái chuyện mai một quả cái chuyện mai tao cái đời của nó thì nó mới là cái sự nào Israel lên năm bọn lên có một cái sự là đây là cái họ sự mà sinh ra Ibu speaker una presentation based dola tang jungsa kan isi kita dia supinai ka isi nanti ama juga apa kita kita sini ini ini kai ada ini tất nhiên tại vì chúng ta sẽ làm tiếp tuân khi khán giả làm như này chúng ta sẽ làm bất kỳ ba trái là sa buông hàng học bình hàng sinh ra tiếng ngôn quan đến tình nguyện của lòng học bình hàng hàng đầu tiên ba trái là sa thì học bình ta này Maksudnya Hilai lebih tiada cukup menjadi pun. Hilai menang di sini lobi Yesus seperti kain biin ani jadi kita mau hilai kau nanam sungai ni lobi kesai. Ahin pun doa le ahin anum hinju ya alam kai Yesus ya kau Yesus pakai sungai kesan semua biin. Tuni kasau kapuin tu le tiada di first time ni kita mau hilai kau nanti lobi kesai. Lalu tak bisa pinjau itu hingga naik tu. Ikan kalau semua azam, amolim satan tiang tain, tinggal diobung semua azam. Dunsin homin, speaker pun ansai tain. Lagi sih nanti itu tak siapa ganti nanti tu biar lawan kau mandi ni. Ganti nanti biar pakai kau kalian ini pakai kau dengan sampai. Dibuat satu dong tain. Akhir yang ini sahut din, hello dulu kat biar pakai nanti nonton sahut ni kan, buat saat ini tu. Tapi siapa lagi? Ketua suatu ini video, lusin deh kalau lagi, biar lagi. Kunsin nagam
Conference Council Logically Kipat Maho Kan Neti Wa Kan Maho Tita Zuna Berbi Yaben Kan Tawa Maka Nama Jingni Wa Tila Thainya Kinan Chan Maho Usil Nama Shadao Baik Burima Is Boy Teva Tikulu Wa Kuna Nama Dijum Taba Nama Tikiru Na Nama Kaber Na Nama Pating Wa Dia Usil Pating Nama Taba Nasabi Nama Dunia Katalu Kilpalo Hum Teho Is Boy Teva Is Mata Teva Kuna Nama Dijum Cuma Nama Habib Nama Dijum Kalau mimpi bulan kalau itu mau jadi ketua informa walaupun apa kalau makan tu boleh apa itu nama penting jadi ini ketahui ini tujuan pengenal pakar nasional nama mana nama itu orang itu segala nama itu jadi kita saja kita tahu juga tahu pakar nama itu orang kita ini nasional mana pun di mana makan tahu ini Don cukup mengapa mungkin itu apa yang kita belum semua don sona dan itu don le dan hina jadi gaut ini kita jauh itu terjadi sebenarnya apa yang Yesus Kristus katakan amin Namun saat Yesus Kristus meninggalkan boleh Evangelist Pete Thompson, member SPD Tower, Social Media Tower, Kina Amerika. Kau tidak samsiat patian hidup tina, kau samsiat patian bila samsiat patian next tina mingkau patai. Kami malah tengok dah hanya mengini kau tu tu pina lepas terdain, amaban kita dengan bertalanin, awal itu namin kong tuwi. Item na Pastor Pan, Allah kay day tayo. Yung po doon ako, ipilain mo na yung suci pa. Buhay na doon ako, sa doon nila ang totayin ko, isang natin patinamakan din. Ikan ka rin yung sa doon, na mo kasali ka katahili. Kaya mo kasali na kinatahin. Pero kaya kisinilo, para mo patinamakan ko natin sinili. So, kaya nilo ka sa kaya natin sinili. Gara-gara nisan sa lato, kanapya wanamo akri tayo sa sa game alaw so seso kita hungarin tayo sa patin na dapat dito. Patin na dapat mo pital ka naman nisan sa nisun. Patin man natin ya to sa atin patin na sa kaya na chu. Sinan nang wala ko pudya. Nasisi ka na dapat apin tama ka mo ko ang din na ho sa patin na sa ni pital Isang soni, pada isang sinau, atau di pada ibu, saya kata ibu hendak atau ibu diskusi na, ni yang soal ibu isang soni tu ni. Ibu jangan kampan, diskusi ni kampan itu tahu kamu boleh deh, itu tahu saya tahu saya, baca dah, itu dan something better, something ada saya, cepat ada tu dapat ibu. Tahu ibu jangan tinggal di tempat tahu tahu.
son si ngày đêm chun na in ra cũng sang sẽ na anh cần tạo đi năm kia Isuhin ni na tao na ni sa kopuni sang so na isuhin ni sa sang ni pakai ni ma isuhin ma ni pakai sa sang ni azu ai se pam no ni oking ni tao de ni am ni sai ko de tao na chu mai pi ai de aki ki phara to he ni ma tai ni tao de atau lu ken de ko ni ma a ni pi ma si do de tao de pa tao de khang dong tam pi wa ni tam pi hi a hin phun pe tai to au lai ho pe hu ka chen ti ni na ra ga ni khang dong tu si ni ha ni ko ka tao na ai ken sen ka chen na ba ba ai pu ki ni pa ka si si na ko ka tao ni thì vợ chồng người yêu tôi này cầu độ mình thì làm sao Hãy subscribe
ini ada kini rumah lah ha komu ini si rumah kan kita tahu nak kita boleh sih kita tahu ini na sinton mai macam ni kita jadi tahu ni cicu tahu ni ni buat macam inam pin pasti ni si pakri ba tak sana ni si pakri ba anti bom jam si bom si tahu ni bom jadi mai ni kita boleh siap pasti tu orang tahu ni tahu ni Ipon no bangwen pakai pai tihi yo nei susunan ana samdingen inakigong wite pakai pai pajosen pakai pai pajosen haleluya amen haleluya amen
tôi hình HPB Chairman Pu S. Kelvin Kam Jubilee Pon Lab khai độ dingin pakai menen apan mantam ta te ho kan pido ta rehi Pon Lab he al hun ding buna hong hun le mi pi hon ebe thei chanai khot ha be ne be diu he cái hòn ở bàn con à bác ai bác thầy này mà là con làm cái độc sản đây mà he Hallelujah, Pasal Ben, kum som ni lenga kena, melci na jengin, hise motong Krista hubungan,
cái mà represent cái trong lối advisorin hiện sẽ bị luôn nè pa cha lagao theo mình cái hạt đỏ tai Mission Secretary City Baptist Convention amai hat an la de he apan nam tam ta te ho hin lo de ngin pakai menin reverend kan ko ta he pathim pathai bona chawa tuni kum som de na thinga jubli hallelujah prayer band ta hong ho pathi ning ku yawa dai na ngai de lung ta pa ide bu teng le lam kai chen hang sung le pathi nang sunga hong din bo thi jin masape ni pau pathi ang mana kan pi hong ki khom hong bumi ki te wa lo se bon sa lin ke kana to na le teng le du su mi te thale ni chi bai kan ti ni lam kai hon hallelujah prayer band tau hong na founder secretary tai min pawa he ki padram na jong yen ta ka le jin tu ting le ki ham abul undo wa jong hi tam bio e ke man ka se ki yin jong pon ki jong le kum so mi da ma a che sa kum so mi da ma tu lai pa lai ta ma pa da man lai ba e cha ko na ni ta ko na ung ki si ma nam ka go ko rin de ki ba tu ni chan ke ya lam kai go ko na kum goi pi ho ade de chairman pu ke de ma hi fan khado na ka ga ma hi ye chan ga dum ka ma hi ke na tu ta general secretary ka pa du de hi ke na to ho pi ho zo se chula ka ki pa na ali ni amo hazali ka ke ka thang ba in achuno wa ki pa tu kan se ni ke ji release ka bo na sa ni hallelujah prayer band silver jubilee imu ki pa ki zale tabong kin ko ga de ke na ki pa zalin ke ma in sunga punin zo hom cha zo le silver jubilee ki pa na yal chi de ni envelope de ka de ka koi no min nam ka patai me ni sa kan ti he Pathini 95 ma hallelujah prayer band
92 ahin ke pastor ministry 96 ahin pastor ministry kong panta le elanga pallin lang temo pallanga hukom jichun elang itaw kong na hi ayin pangin kana sa iso tapon asa ma abala itahi kiloi kong na itaw kong na hi ayin pangin kana sa iso tapon hi ito na tachu masatain to mo na hi ang ikipundu ta na hi le ita mo hi akipang pon jerina bung som thun sangi simini jerina bung som thun sangi chun paka Israel pathini hiti asayin hiti ati keima lahima kasaisa to hozo se hi le khabu sunkhana zilu sukejin zenamiti le veta nikho hochu unni ki paka asayin keima napu apate kapisa gamsunga chu kanle bilu ki na aba or hichigam chu adu dimu hi ti asile ti pathin tu sim no la nei pa ke bo ki ta hen chuti je hi tuni sim sagi aha zadam pakai pun tumsani lasomi tuni nilang ta hin hallelujah prayer band silver jubilee imanu kepada itu silver jubilee melchi narina kisoda the 16th hallelujah prayer day in India tribal conference down silver jubilee celebration souvenir pakai raja rangan ken secretary mission and evangelism Baptist Convention in Papati, Sapapati, Putin, the Adulting Patina, Honda, Kadeta, Patin Patina. Kakipabi Pakai and Siladin. Hallelujah, prayer Ben. Achesa Sami Namasan. The Hatade Adwata is on there. Pakai ang kepadin nama pati pun saling tuni Manipur Assam Nagaland dengan Belmandam Chandiga it's a prayer ministry suhana oma sudena oma tuni ni ko apung so de la tinna mutia kuma chunchuna do paka hicha de kabu mersi nadima sundo the kunta sivin ke patu ke sahi paka ni ki katham male Echale kabu hum kisi do hi pathine ko pipindam asim do se nama padda waina kamu do ba nalo pinate kamu do la suti dari daga jantuni dakula kan sa ta hi echale kabu do se sim tham na de ba aswa tu kisu ho hin kanam sumale kaho bung su khagaw hin ko su phat de wa mu ka chana ni pakai da ko ka sa hi Pada tuna ikon sensin, lendam na tuna tahat bela kani kini diin, nagajan bakap kena kan janwa, pathene ko piuti tangwa kathun, kipatuyo sekon puni, Yesus Kristus yang pumini, itu magazine saudara ini, lakukan inhatri, papati, cepapati, tagaw kepati mina, kadola kani kini, pathene ko piutati. Suppression in Kutati. Service of Army Alaputoma, General Vidan Bohim. Lekha Khatnazim, Alekha Zidatsan. Kema Vamulishi, Kavedai, Mia Bamkhani, House Satin Adezim, Mia Bamkhani, Min Tandin Adezim, Mia Bamkhani. Tabawatun leisena lobinatin holin keivani fadal manthai ho udodin tadize tuna hallelujah prayer ben ipudo na itana pi peni fadal manthai ho
kia ima di ta o leise dam sunga digital na hi chi zon di hi da ikia di ha jingle ke hal ho ne ni no ya chun kum so ne na jin ta ta ima hawai le isen ti le ka le di wai thi di ni ama ba kum so ne na jubli change ei pui pa pa thi le hi pa thi ni ba ba zo ei pui na te ki lung ye le de wa hi le hang san da ba ba na zo ka so zo di ka ki ni ne tene kichi ma ki man sa lung kim ka a ben so la pan na zo se chula aza jan pa pa ki ka te ko ba hen nan kai na ha zo jan ko ma nge apa choi la de ge ko kai me ka ko ta ne hallelujah yen to pina chanan na tuni hi pa om ta je ge ran bu lam keng sociology ki baptist convention pathirin kan buyen tuni lawa ni ama changia founder general secretary ya tunai lawa kumsom lama tuna jubli imati ni pathin jala ni ama chalo kristan ni ki pathu kai sein pathirin ama imati ko halla chale tuni hin tempat ane ke ngai yang seminar yang ama message weekly message ya panjin chale dang lo ai yesun seminar chung cha lai yesun seminar ami ko chu tin po bo nei nei do ni ko do jing ni la ke ne tam pa de ke ngai yang ko chu ni cho hin ni bi yong tin an puyin hallelujah prayer de ngai ko zalin jong ni sumi de an ka sam ni ko ngai de tin ko ko ista ke nei ko chairman pa hung do nan ren ko yung nging do ano men to onsu ka pino bin pati minzala nai nun na tilbi misan ya sa do bin su Sinta ingat di pathil pe Ruel lam yang Hong Kong former general secretary SBB India nampung pin dan tu ci agan tin to lai to ba di ci hallelujah prayer band na former general secretary nang ni na le tu chung som na go pin na tribal conference council to place de papat ko March 2020 Modong Baptist Church Kampung Pidishin Manipura Kinana Silver Jubilee Souvenir Til Soda Kim Kwa Ning Tan Pijiun Kopin Ki Patu Kan Komun Sule Ji Ki Pat Sana Executive Committee Kan Piwahi Patinin Nang Gat Ning Suni Te Tasa Le Kalam Patinan Pijing Tawa Dated Modong Day March 2020 Executive Committee Hallelujah Prayer India Solider thiên số tập cái bên mình cái gì publish cái quảng biểu của TC Kulun General Secretary and Family và thì lúc bên đây hôm những đoạn là Solider thì ACPO thì cho sponsor cái quảng biểu là còn nhà bốn khẳng đấy nên to căn bị lồng đi committee những đoạnนั้นที่พอถึงปีอุติสัยคุณเจเนอเรลเซอร์วิสบีบีอินเดียเดชสมิลงาอันนี้97ปนาเจเนอเรลเซอร์วิสนั้นน้ำพีดิ่งเล็กเรามองดูว่าหินนี่งาปัจจุบันนับปานะทุกจุงสมบูรณ์นาเลเปอร์เบนยาไทรนัมคอนเฟรนซ์คอนซิลเวอร์จูบลี
de Rumapat ko March 2020 Magong Baptist Church Tangkupi Manipur Kimana seminar tanah nga nain pi to sponsor len bolji nen bolji jiun kopin ki pathu kan jowen nato kompi executive committee ki panajala chikan hi pathinin nang da sumi te pathin muta executive committee dated Magong 8 March 2020 Chairman Pahe, Ipam Jingin, Kuntam Pian Pathinin Mujingin, Founder Chairman Alale Ben India, Amahi Kohim, Kozate Aitone, Kunin Abading Tin, Pathinin, Pathibui, all as simply Ayman. Mountain nga sedang nak pi ipaum tak ahin patinin pathibu hanlan cijachun komiti pathil pe kanne nomden insindai katin general secretary pon la achian hin USK Lunkam founder chairman SPB India in pathil umpi na dala date 1995 waktu pada chairman Rina Umsomi Langa Silver Jubilee Chan Pathin Gam Chaluding Letan Pumpin Pathin Amsunga Kauna Padin Athini Dingwa Unchu Ta Panan Laksing Nale Tujung Soba Pupina Arale Program India China Conference Kam Silver Jubilee Day 6 to 9 March 2020 Wakung Baptist Church Tangkupi District Manipur Kemanna Jubilee pun lah ayat na neighbor pingsun kopi di pathu kan pun na to komite executive committee on panajala chikan pulahi pathini na men sungi te karaw pathin pijing ta dated Magong 8 March 2020 executive committee Alale Program India to engineer something pun Abana Khatbei anak chicken utin di pathil pe Reverend K.S. Boy founder advisor Hallelujah Prayer India Amazon hi phone ka bolin na hute te kati Adam Lojin tuin kampung ya amin Adam boy ni ngai na si ba ni ya ta ka ki pa e Adam na manai na ko ni Dr. Ranjan Gohin Amalum Nairut na sana kung kato Nanto Piniwahin Insiming kate Reverend K.S. Boy founder advisor SPB India Nampung Pit Ingle Nampung Pit Lalatun si ata asal nalaga bakit kini tulay tabang Patinin nan nan sa Icha alali perben na itulo ba Dunia sama pembina Tribal Conference Council of the Day 6-9 March 2020 Magong Baptist Church Tangkupi District Manipur Iman kita di Pathin Pan Pinalet Nang Mapan Ahizin Kopin di Pathu Kan Pungul Executive Committee Panajala Ichikan Puhi Ichihi Queen Chairman Pai Nu Phaldim Ama ini sana ki jenama mata kere pun lah ada pun kata.
sona ini people ren puyong seminar kat general sekretari biarlang sole iti seminar di sponsor import people sole STB ngai nan aman neo em som ngapu min anachol din ngawan tin nào đến lần xuống lấy đồ cho ngày đêm nay khi cho nên xuống đi thì ai ông lại làm thành chân ngày đêm ra lên thì xuống đi đồ là nhà có ai cái ngày như thế đồ cái mua bài mà người xuống đi đi của nó thì chưa hết tôi sẽ đi đâu cho sẽ đi bài kinh tế mua ba hành president đến cho nên river kia sẽ có cho số đi đâu cả rồi impi khan ke chale chairman wala ka impi pai ke ni ba khai ti chu ni ba no phan ke de chi ape na ba na chun ben mu hi ho hung ni e yu sa de wai e lo ni de wai ku kam chairman ke se ben se các cái bài trình truyền tải và mang tay mà mọi người để tổ chức. Các phần đồ bằng ấy, quan hồn sư, quan chế ta, nền hồn nắm cái đi cái công việc đến năm hoa cô nà, nền hồn, chống chạy nên nền hồn như vậy.
Santin, Aman Patin Ratrila, Sajai Jaitin, Warhon, dan Homa, Hatnai, Tani Lamkai Wintin, Unyadima, Jadilah ini Manodo Dai, Itu program di Mabana Kiasa Wintin. Is an unmarked out of the people,
ni kuma new da pizun kopin pathukan komun executive ni banada ai sikan pe pathine ni sule nangwa pathine botai ti ji misuminen channel pa pa ko sa han ko pasal paulam mungkin Padu ke Reverend Dr. Kimbai Play Hawking, founder consultant Hallelujah India. Patien Makni Nazara consultant hina Kamsunging background yang puna nami kuma Bandana Akhir 2016 Hallelujah India Trial Conference Silver Jubilee. Pasukan setan sulit sudah setahun. Gimana apa pun patu kan probain executive committee di Bandara itu kan beri. Katini nang lepas sulit ke katini boh. Ia dia mahi mungkin pun kegiatan mana jatuh mentor akan mungkin kan dia tahu itu konsultan founder konsultan itu turin nama. USK Kanglinang founder member SPB India. Pacen mungkin negara member kita langsung bila kamu dua aku dan dia menapan mesti tujuh sama kita Trial Conference it was be 6 to 9 March 2020. Modern Baptist Church Kampung di Manipur di Mansanan Zong banner atau nade tolak tanpa Kalin kopi di Padu dan Pungun executive committee Bandara Haji kan beri. Patine nang yang sungite tasan dalam hati muda dia. Yesu apa? Ya. Former member SPB India, Patinu pinadalam member nan na kopi tu sungin di patu hongin kada Ece kopi di patu di pondaban panadala si kompete amahin ai hangang ni tu ni kalau ini amahin game revival program ni jadi rumah maupun yang dari televisi orang buat itu. Dia ini mana boleh itu. Si sejarah yang pakai ini ada. Kita tu ini adalah saya sebagai founder member SPB India. Jadi mungkin ada dalam suku dan orang orang muda nanti mana tu ni jangan nak panjang founder member katme ini tu song India conference 2020 waktu Baptista Kampung District Manipur di mana kopi di Patu Kepulauan Eksekutif di Bandara Isikan BBT Edun Indonesia ini Kampung ini kita ciptai sini macam pun keboleh itu foto jangan apa simbol pun apa kopi dengan bulan cakap Najis Sautin, Upathong Sakal Raja
SPB Sulu Kunti area Churchan Kudusi Manipur. Tutung Sonu Kina Halawe Pergan India Tribal Conference Council of Jubilee 6 to 9 March 2021. Kopi District Manipur Kiman na Lien na le Simple Jubilee Lapi Isi Hearing Chunga Kapin di Patong Say Tindo Hawun di Padadala Iti Kanbebe Patinin nang lain sumile patinin ko Munti yung sumu munti yung area Chairman Padina Kamay Assembly Ataw Isi who had our former member of SPB India, Mahmoud Muhin, Patinin, Pinadala member of Nanapan, Tuchung, Somerville, Tribal Conference Council of the there to March 2020, Modern Baptist Church Kapupi District Manipur, to Manha, Namu Panji, Hopin, Pafuka, and Owen, so that it's a Panadala Executive Committee. Thank you. Hey, but you didn't know that you saw the Asad Lakam Patin, Executive Committee having a very Chairman Pan, consultant, Anala Denkin, it's a Huntangele. Collection Dona Alam Kiri, Reverend Jumpudan, Chairman, SPB Town Area. All people, hallelujah. Hadla Pana, Tuniha, Nizana, Nina, Nemu Saba, Nagamna Tona, Nagam Latin Trinela, Nikolva, Tuna Pavai, Nemu Sadin, Nato ko ekena ning khata natja pa pangeni naman khathe ego pinin tin ko natan ha ne o bumte adin adam pakar ki pa ul hainan ka gaudam nato napan o nahi apun ke na bun tin ke na su the ne to ta ya ma ho tin suma la pakar na ngai du na apun ke na ge to the ne du na ka ko ring tin ka ta we lo pin na se na mang chang ding de namin thangba apumin tapakan na jesumina ina kan tawe amen Abana ji program aban ji tawi wadi pathen waswila satin kolhang komilan sitatin kol district ma komin pathen waswila ha nai me ji sai sai dunia itu di su speaker ka atrak ni rusuh dan
speaker kan ada nak dia Macam baca lah ni tak ada lain. Macam kawan mana lah, pakai logian. Itu biuju kala jasa kuat na jasa di jenis itu. Thou, O Lord, those rule forever. Thy throne is from generation to generation. O pakai nama itu soal lain. Dalam itu akan ini. Why dost thou forget us forever? Why dost thou forsake us so? Itinga nanban nei sugi kemi ham. Itinga nei nungsugi ham. Restore us to thee, O Lord, that we may restore. Renew our days as of old. Nei kledo sakin o God, nei lama. Sutihan lang lekto kledo tim kati. Sutihan lang malay maning aniko disi hati tinon. Unless thou hast utterly rejected us and art exceedingly angry with us, nama nei kumpai lewa. Sule naluhan lecu asan desa lewa hele. Athe kisim donaring more together than a table of Terus semua nak boleh nak officer tentang kapal ya tu semua lagi ayam asal dia tahu ni mana tu halia perda 1995 orang tahu ni mana dia tu ayam kau semua lagi nah macam lu sendiri dah lagi hamil jenis Haleluya. Tahun ini minggu hasil yang ya so tahun ini Devonical prayer dari bolong itu sih Devonical prayer ada hiji pun satu bicara video mesin itu sebenarnya yang kemana itu ya tu kuasa kom lagi jadi tiap orang jatuh itu kumpulan itu ada orang Johnsek itu Johnsek lagi orang itu kimchi orang itu lah itu video lah aku risau aku lagi sini aku lagi asal ikut tu Johnsek itu Lama, ikut lagi Johnsek itu jadi Johnsek itu aneh itu sorting akhirnya sorting itu kan cerita bola kecil itu lah ya akhirnya itu orang tu sorting Kristen itu mulut hebat itu aja pasti itu asyik itu macam nak orang sih bangsa itu macam itu saya macam itu anak macam itu orang yang ada di sana nak cakap sendiri itu tidak orang jiwa tu macam itu ramai sekali nak cakap sendiri ada saya bersama Kristian itu mana itu jadi tahu mana dia macam mana saya tahu mana dia itu yes beautify your mind you will never see tonight beautify your ear itu orang macam itu ni kita boleh cakap macam itu mereka ya seperti golong sedikit beautify your eyes namun pasti ini cikgu benar manusia orang cikgu benar manusia ya selama saya itu saya itu sudah itu cinta
咁呢抒情嚟，擺到站50人最近怎話係邊個嘅？即係呢個時候話咗，以至幾個話咗搞事 beautify 一個天來，一個means 一個人 represent 咗天不嬲冇咗事情 represent 只是天來 beautify your heart 用天嘅天來 the heart 用天嘅天 it's me like you 那麼嗰個係咩咧？Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dân tin là ta sân cho sẽ tạm sang tu na cho nó bên ra là có mấy gì theo tạm là ngày dân các bác thiên này dân là mình được thằng bạn này các xã các gia họ đều sẽ là tuy là nhiều nào bây giờ thì họ đều sẽ có lúc tìm xung quanh là cả đã tổng hợp cái nào và cái này thì chỉ là điều kiện tuy là cái còn nếu dân chúng là mình xếp na cái thu này còn đó là cái cao lên gì pa parama kamuwa nama anu kit kasih zan lupa yang namai zan tapi kalau Yesus Kristus ini betul